Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kipulet jong ka East Janta Hills. Hakalas ngi ublay, kilayo ban kemno yasan ngut kinong luti, kumjo ban pelat em ya we ubriu ubalara bor, hakite kibriu. Kani ka jing yo kem jong kipulet kalalong hadien, bakilayo pediang ya ka jing tep ka batikna, hakalas ngi ublay, hakapor kumbasan ba GAA janmien. Bakaway kakali Maruti Zen, kabadan ya unamba AS01, N3251, kalakhang lenti ya kaway ka Bolero pickup, kabadan ya unamba AS01, HC2790, kabadang don halenti na lumshnong, banlet siya klirian. Laong bakini kinong luti kilakiyo halor ka Bolero pickup, bat ban rabak ya kakali haringkal bat unang niya. Nakaliang kipulet Maria yo jingtep, kila shimkhia bat penlong ke jing talasi, bat bo ye ki jaka pensange kali hasurok ba NH06, kenang ban lap ye ki badan keti hakete ka kamrak bor, bat ban yok pelat jauh ba syara bor. Kipulet hapok ka jing alam UCI ka klirian, bat UOC ka tanat klirian. Kilas dang ban wat lenter ka surok ba NH06, bat kila yok ban bat ya ka Maruti Zen, bat ka Bolero pickup, haki benta ka senang den cenrom, ha ka surok ba NH06. Kipulet kila yok ban pelat ngok, ya ute uwe ubala syara bor, kumjo ban kem ya kisan ngut kinong lute, bat kurup ru ya ka pistol, ba kila pendon kam ban le ya ka teka kam pentriam. Na pedeng kisan ngut ki bala syakem, lai ngut ki dei ki badang hakarta khat khandai snam. Uwe badang arpu arsnem, bat uwe arpu lai snem. Bat kini barok ki dei na East Janta Hills District. Hakabaya dei bat kani lada ban penrung kis, hapok tanat klirian, bat ka jing toket kalaya chakman. Kini ki bala syakem ki kentob ya ufer wan sito, arpu arsnem karta na rembai pempertan. U Daniel Bare khat khandai snem na rembai pochnong, u Eden to arpu lai snem karta na rembai pempertan, u Glory rembai khat khandai snem na rembai pempertan, bat u Mila Mantelang khat khandai snem na rembai poskor.